Tuhan tidak kena dengar tanda-tandana malir rezeki. Jadi enda menkam krina teman kami sendalanan bagi beras anak baru kami si bes kutan dauh nari endam kami teman do sini bes bonayenda tandai-tandai indu kami pe sini ijenda labo beloh sa ibas adat maka bagem teman kami sendalanan bagi kapiras anak baru kami anak baru menteri bas jabu sempiring mergana bagi bagenda mengenca belohna kami ibas tanah perantauan enda. Saja ngenca ijenda ngerana kusitik men permen kami. Ku depan na permen asaban Cina ulanai kam rukur sisada. Adina menurut kuakap latihan ka kuakap rukur rasakam. Adikam ban muda dengar uga pape jam 4 pagi godung bagi atendo. Saja adik kami orang tua lakenca ardalan bagi tata cara kalak karo adik kita kalak karo bagi silatih ukur kami. Adik kita kalak karo rata-rata perpusuh pergelut likasi pernembeh uga kap ndunina kade-kadenta sidurinari o bolang tugun kai ngi kami katakan du tapi katakan kalimbu bundu nina uga me kap nduning kun jawab sa enda krina anggap saja salahku ning kunaring permen jadi maka tehdu ku depan melala dengar harus si kerjakan kita enterem situ huna teman doari ersugutan kaman sembuyak ndu bagi kami anak berundu enterem jenda silai tehndu sungkundu kami silengat tehndu orat tuturndu sungkundu kami litku bagi beritana sebahagian berendu undangan laban du teguna payonge adi bagai permen ulam deban adat karo resepsi SMP siap makan pulang adi nasiban adat karo jangan da perkundulku ati temuin ta sebab kita kalak karo kadang besadadahin baci 3-4 tegunta. Jadi sada pelajaran membantah terlebih-lebih membantu si tuhunakel kam sungkuni bibindu kainari si kurang permen nina andaim bagas. Labo masalah pangan. 3 kali kamu ratihna kainari si kurang permen. Tandana kami anak berundu peduli. Ula karya kap dukam rukursi sada permen. Gudung krina baby. Reh kam ras bengkila ya goyang-goyang kaki saja nindu bagi mertina. Nah, jadi permen ku depan tak ada gading tak retak. Tapi kereta kener banca mejile. Nah, jadi sekali nari aku ngatakan ca selamatkan ngiani rumah simbaru. Pasu-pasu di bata tetaplah reh malerna. Maka kita pebaci si sampati temanta sekelawita. Bujur kata kuenda kata tambahan. Apa yang nari kita? Sada lebih kuat akan mensembuyak kami hijainda bas tanggung jawab bas kam krina bas kami gua akan kap dung bandu krina dahine dapat kuat akan bujur man bandu terus man anak buru menteri kami hijainda aras singukuri jadi krina bandu pedalan na sada nari kuat akan man permain
Jenda selamat-selamat kam mengket rumah baru permen. Sehat-sehat kam aras kempu. Berikan Tuhan dengan rezeki sisi para ku tengah jabundu. Jadi siti aku ngerana man kena dua, man kerina, lasa dua kerina, man tengah man aida kerina. Jenari kupudi tuliskan kaina kami. Adi dua matanta, olah ban sembelahan. Mebagi eda, zaidana, mebagi irung aku ajarkan kaina permen kami ay dua anak kena ras tengah. Mate mama, mate bapak sada pekan lara. Ugwakin nge. Oh landa rami ido kami dah ngom seberita kerina aku bagi. Aku sepir aja tiga gogo nanganan ca. Kami lah utah kami lanah turang kami na. Sikutah dengan kami salah dengan luana. Aku lah kan gutah kaki. Makanya jenari kulub bay, kupudi. Seri. Masih. Mankam permen kami, bujur, selamat menempuh. Iji alias perkohatena baca dengan kita pulung basinganeda emkap lako dungi percakapan ta ras kali bubunta sembiring mergana perlebih man bandu kempu selamat ning kami kambang di rumah simbaru kempu sehat kamu di rumah simbaru riku ras kempu krina kempu pe sehat ia seh pagi sekolah na seh pagi jadi sarjana dat kanya pegawai negeri. Toto kami lebih gelar ni dah du anak buru menteri du. Tambah si sitik lit ena kata persingat kempu. Saja pas kari akap du ikutkan lape pas labo dalih. Enda bolang 11. Suh kami dah jeda jam 7 jam 8 cakap-cakap kami rah bapak du. Engkai maka kami serta telepon sangedai permen ningku. Ya mungkin bas kempundu lalit nomor telepon aku akap bengkilan ni na. Labo dalih ningku. Telepon ni bapak ndu kam harus ku jenda bengkila. Bangka rumah kempundu rani na. Langa dina idah ndu kuturikan man bapak ndu enggo. Lakone gelar idah ndu bas kam dua lebih bas puang. Adina namo rangkup sada aras nodong ndu berubarus. Sada kangen sama mamanya mesir kerja. Sadar bolang du kinting mergana. Sadar kakatuan permen na. Bali berat na. Makari hari kami rasiting du kami saja kuakap berkatku ndahi ke rumah komputer na kami jenda nina. Nendu gelar na sinamorangkup nari petelun casih membage. Rekteken namorangkup pe bagai ka kerja ka. Bali berat na. Jadi bagaim kempu ibas kerehen kami olah tak takindu gua terem na bage. Langa di kami dahulu, ya aku secara pribadi namo terasi binje aku jual sekala sujenda. Labun deh gelanai dahulu mandahin kujenda memang lit motor. Tapi das motor dah 15 jam dibagi kami ngoi dahulu. Umure ngoi 60 siwah ku 70. Menam-menam leni ngasup. Jam 5 keraben nandangi ku jam 6. Tapi ketika ini dahulu reh kape bengkilan du gelarna namo bintang nari kam terpaksa kucah bengkilan ina labo dalih permen ras kita ningku ku pelai tambah-tambah 11 kami darah bapak du sehat kami permen ningku sehat bengkila kaidah Hindu jenda ningku rekujujat 16 kenca aku supir motor bengkilannya payon tahlang laku teh. Jadi ate ku ngatakan caman kam dan cimin kakatuenda olan bapak duenda olan bandu supir jenda. Lagi ya gelarna dah du sikatakan ina kepercayaan du mulung-mulungi grondol belakang. Supir motor ena melar sikona kempu. Saken pagi bas mbangah nak tak papan du yang berat. Litna kita kuan-kuan karo arah kami na motorasiah daerah Binjai. Adi waktu lit ni na tempat-tempat lah terakap ni na.
Adi waktu lah pagilit ngumberat. Bapa peatinan elit. Jadi bagaimana bandu kempu kami. Dan cimin jeda tadi ke bapak Ndwe. Bawa motor aku ni na olah nari bere. Yang metua. Ibarat suruh nu pena punapui belakang lah bodali entah mulung-mulungi grondol gelah olah nari supir kekurangan. Manggo kempu. Saja entah pas kap nu cakap bolang ras lapas. Kamlah ngukurisa bagaya. Adik kuakap gelar nadi bagi bapak Ndwe gelar nanggu umurna lanai pas kekurangan ngangkat sawit. Suruh saja napui belakang tukur isap na sekay kakin kak dulah nakan nama bagaya. Terlebih-lebih ke orang tua. Lakin pedah nuban narirahin gue banci berenakan. Ada orang tua. Endam pesan bolang. Jadi entrem dari singranang go ngatakan endam kami anak berundu merap kerina. Jadi hati kami ngatakan caman bandu kai pegelar na jenda idah nulit si marunggunkan anak berundu si jenda lebih lebuh. Saat kami pegelar na idah namo terasinari piga jumpa kami di jenda. Enda keri penuh kurang aku ndak bolang, enda keri penuh aku ndak boleh bolang nina. Terlebih-lebih sada kami dah berendeng rumah enda jenda nuar surbakti. Siman bana pe baru meliala. Tapi bas rubak tie banci kakarinya kali bubu nindu tapi bas malelenggo otomatisnya anak beru. Sadanare kempundain daya arah hendak ke rumah kami bolang nina. Ia Rejabu Tanjung Gudung Nari siman bana kalak berkasih. Kujuin dan dainya berarti kampes itandan membege. Jadi ate kami begenda. Adin Arab kendu lebih kami anak beru anak beru menteri dundau. Kai kam perlu si jeda ngeker lebih. Lalu der sindau. Langa dina johon dah kamu kerja kuakap kami anak berundur anak buru menteri nu makin 2 bus segala ngah banci pupulung. Tapi adi begendang godoh nai dah dung kape. Lalit gelana si jahnar pe banci katakan 30 kalak. Si jenda lebih ia turkendu. Lit kerjaan du gelana jenda kami jahnari kami dan cimin nampat naring godung ban si jenda begaya. Olah pagi Arab kendu si daerah dari Serdang Surhohoya kita ngulane kabupaten kebu provinsi. Adi kabupaten etah piga kabupaten ngulewati. Ngudua provinsi. Jadi hati kami ngatakan jagalah ngopag kita do olah kaputari nganu kursuap ni nade dah do anak berudu si jenda pe bekas dur tenah latah nakai panggungna. Atur namin sebrekan surat undangan si ban gelarna checklistnya kai kini ya. Jadi teran kali bubu kinya ngutuh nang gulu di sama kali bubu. Adi anak buru kinya bandu berarti kami dapur tena. Enda bebas saja rapai pelatahna. Kadang-kadang kuno dia darah maningan mania. Jadi begenda man bandu gelarna kempu dalam terlajar. Lenga gelarna dah du terlambat. Artinya kami yang udah dengar kerina persadar ihdu. Enterem kam kempu kami. Olah kami sipajang pejutan. Kelengi bapak. Kerina kam kempu kami. Memang kau kempu. Jadi lenga terlambat ni kuda bagenda. Kempu enda pe piga-piga na kam lenga pejabukun. Kam lenga terlambat Melala dengar siman pekenan. Adi kerana duit dengan enda dah nu la terbelinkan. Adi serdakan dapurah banci saja kersogoki. Di jang 30.000 sirdakan, 30.000 singgule, 30.000 senang kergeteh dengan berak. Tapi singurugu kenca tengah helalit berat. Maka man bandu kam kali bubu kami, jelas begini kali bubu. Kai pagi ni nai dah du kali bubu tenda. Olah lebih Arab kendu keren kami dungi lebih. Olah pagi lengar supaya kami dah tendu. Jadi begendam. Arah kata si gede-gede tadi batas si masuk kita kerina bujur. Apa dengan kita sedang bahisa kuatman bandu anak kami. Jadi kundul pihak kuenda ya labo aku sombong. Ada negah keritelis dia guling. Jadi bas kita waris sendah mengket rumah simbaru. Si penting ertoto kita kena dua naras kempu sehat melala rezeki kerana surah-surah kempu.
adi kesalahan melalang adi kita ngeluh selaku kalak karo. Saja bagi kam zona arah Agus, menurut umur, ndai nggo kita ngerana bagi ndai, cepat cakena mengke rumahai kerteken simpar rezeki dengan takena aurat adat. Tapi puji Tuhan, bagi iya, harus maman deh kami ngerana aja. Jadi aku situ huna makalapang akun campurisa, bah kerjaan tenda kami pe ikut ngenda salah. Ikut nge kami salah. Sebab gua nanda impal ku pinem mergana, aku rimpal ngonde aku tutur rase. Adik kita arah sebernaman, mengket rumah simbaru dengan nenda sar lambe ngopas. Tapi kalimbu busi 4 sedalanan lah mungkin lah JR tanggung jawab. Terlebih mungkin kam lah tanda induk kam kerina kalimbu induk ekap kurang runggu. Si mojek kendalikan yang ini dahina iya nanggar kenakan sadakudin kitik riku lah tinaruh embre kenaman bandu man pangandug lah teguh pertindin kainang ini rumah. Kalimbu di ke rumah lid kena pung sinar dahin. Sinar sarlambe iya muka kelambe. Menakan cala buya terus. Si kimbang, si tepu mergana. Kimbang kena lebih sada amak, maka nak berung kerja kenca. Si ngosei, rekitekin gundari di salon gudung bulang-bulang do, ia tinggal ngampe kenca. Miam ke rumah baru. Adi mengke rumah gelarna lasu malinjabu. Harus bekendu ongkos impal. Beratna, berusur bakti, berutarigan, berusi tepu. Harus bekendu Coba saya nak kalimbubu, adi mengke rumah nih ngene. Laki tik. Tadi enak dulu rajar lah aku merawe ya ulah kekeri bolangnya luka. Gelah ku lebih pagi ngosit teh. Mia, mengke rumah baru nih ngene bandit sen maka terbang ke rumah. Omong kosong bagai suruh-suruh kami nih ngene lah mungkin. Entah ngerahi dia kam. Pokoknya lit sen. Bali rasma tulan-tulan orang tua entah ini bulang ta. Lalit sen do terpindahkan. Maka harus undang kalimbubu. Jadi, etah kalimbu siapa ya jatuh guna kundul. Kalimbu siapa jatuh guna kundul nakku. Perlu kita rajar kerina aku pela beluh adat ya. Adi ini tua-tua sedekah tu lebih juhar nari. Kita lasil asanakan mengke rumah. Sungkun anak produk sekali kali bungku enda. Madak juhar. Lang rumah yang pas pandu. Mengke rumah yang dah suar salat kalak karo. Tutur si telu kalimbubu sembuyak anak beru. Lantai dua, anak beru. Di lantai gua anak beru, sauntar rumah. Mia. Ding-dingnya, kam sembuyak. Adalah sada arih lu, pecah ngeding-dingnya. Kalimbubu si datasna, iya tarum. Lantai gua tarum, trihilau kam, triudan kambas. Turi-turin na. Jika ingan kundul. Naik ture ini nakuta-kuta, mau bagai empal. Kita gundari teras ninta. Ingan anak beru ingan anak beru jahe hari-hari menjaga kampas kerina kalimbubu. Lapur ingan anak beru kardakan. Mia turi-turin na. Sitik kuturikan enda gelana ku lebih pagi kukuta channel der kami cakap-cakap. Bagaimana maksud kulang adik kena duana lah salahkan kami. Soalnya lah butuh kena dengar. Saja kurang arif. Jadi endam sitik cakap bahasa kunari. Aku melala tutur kuras kamjona. Adi arhamus. Aku nak beru menteri. Adi arah ini lupuang kalimbubu aku. Adi arah Agus sepengalon kaki kita. Dekam kerisa kali ini. Jadi endam sitik turikan kami cakap manbandu. Khusus nakam sembiring mergana ras sembiak sinandu kerina. Bagai enda ngomenda menjile. Kai sila payo bas pak senda. Mari kita dingkan ke depan. Mari perbarui kerana ukur tak. Oleh lid sinembah-nembah. Lid dia ukur sangkut. Nangkut ke rezeki. Lid ukur pecel.
rebaca picet bas jabunta kita arih tersada. Situ huna. Lang adik kesalahan dit krina kesalahan teh. Bagaimana mia? Sitik aku ngerana nus. Man jadi ingin ketenkena krina. Payo kata ulang leteng itu kecakap kuenda perlanja mentas. Adi payo ikutkan lah payo tadingkan. Bujur ras majuah-juah. Sangat mencari kita kerina. Membagaimana? Lipat. Jika kita yang tayang dengan mempermenena. Dalam dulu kuru-kuru gelah ukurina pagi kerina jatading kali bubena sembuya arah anak beru gelah tenang ngulih-ngulih isa. Kudus katakan man Tuhan, ija denaringos bagi krina pedah-pedahras pasipasu bes kalimbubu terus kepuang bagi KPK kina anak baru kami si kelengi kami si ate kami keleng ija indah dahandu sentabika kami gelarna buat dengar kesalahan kami orang tua. Permen duai, kempun duai, lang abot tahan ada anak baru kami. Jadi jenda dah kam, tak bagi singelogi dia aku man bandu. Udah dana baru ginting kam baru kulang permen kong kam. Jadi dah kam olah menak pusuh tendindu. Adik kena kelausan bibir bengkila sitik pelaku dagingku. Mungkin tulang doa permen dotak nagrina. Ban aindang gonciakan sitik cunging lapet ceritakan tahjal manga. Bagi sini tutupi bangkeng tutupi bangkeng terang lak bauna. Mungkin ban bagainya kesibalan kami turang dong maka bagai buru dana. Langa dimarahin damat tandai dong aku gah. Kutah. Lah aku musikin bana dung kuban krina. Kadai-kadai asa kasir tanah kudahing krina. Turang duai kadai-kadai na tandai na litin ku tandai. Aku tandai kadai-kadai na. Ugaman uredana. Aku ngesi telap Jadi aula kiti ukur kay na krina anak beru tarai kami premen doi krina. Arah kempun doi. Jadi dan do jenari ku lebay. Aula kamu medu ngajarkan kami kalimbu bundu. Labau kami kalimbu bundu sang mereka dah toto pasu-pasu mana anak beru. Kaina mengajarkan kami sebab kaina si metah kami. Jadi dah kam jenda aku katakan bagi ban kampen dari mama singerana no bintang sembiring mergana. Bujur melala mama bes katakan doi tuhu krina. Jadi ban bagai na kesibalan ku ngarata bebreindu maka ngau bagai darah na mama. Ay aula tama sangkut ku ukurun karina. Tama sangkut kejojohan talahaman banta karina sehat-sehat kita panjang umur. Berikan Tuhan umur tak bonus pendibata. Ngopi kita metua di banci pagi olamin kita man ukurun anak bagai iya jadi dakam bagai artinya kita ngeluh hendak tidak ada orang yang sempurna. Ibata ngancang sempurna. Jadi dan si ajar-ajaran Allah kam medu-medu ngajarkan kami. Allah kam biar-biar ngajarkan kami lah kami menggelut. Bicara kualaui pendek burung kue ia permenku sekali. Aku kini lah kan rumah orang turangku pemata aku teh. Lah beritakan mandangku demi Tuhan. Lalit kabar mandangku. Mungkin tulang dulu teh lah katakan mandangku berban kami engkau. Sada selop. Terus sada selop. Alelei dah selop nak aku pakai gundari. Selop nam baru lalap.
bagai iya. Mengwang kakek nak krina. Jadi minta maaf kami krina permen doi terus ku kempundu. Sentabi kami mulai ujung kami naik terus ke ujung naik kami jari kami. Lepak kami bes kelepakan kami. Ulah tama kita ukur. Andi mulihkin kita kari dahulu guru mahta masing-masing. Penuhlah dengan kasih sayang Tuhan kedaman banta. Menjuah-juah kita kena sehat panjang umur. Capai kita kena tading. Aku pela beluh kedang rana. Anak baru kami. Si barai mengencang melalai bujur. Gelasakan kami kehamatan dan lagi kali buku kami sebiring mergana. Jenanari kari. Kami Karah Budi. Iya, Menpadu sil jabatan salih ke gendang do. Iya, Menpadu anak kuda. Namo bintang. Pakai peres perus diri. Ras perus berikan. Asak di tengah. Bilung nari, asak hujan dan lain kipal gue. Setelah hipal nu sepiring bergane sehat dia. Apa ikan si rendeng? Asak kena ke tengah.
Puluh saja kam. Edana berurasana kuta.
dinas ya dinas. Patamkan.
hatiku kena. Ku sayangi kam ngencan. Suari kan jadi ingatanku, tumbuhi pasti pingku. Lalapku terbayang-bayang jumpa kita dua nah. Mama nangis, kedah hatiku kena. Ku sayangi kam ngencan. Adi surat-surat tarodu, hampir pepagi sing kelengi aku. Kecap kendula masku sudu, adi banci ulang naik dua ukur du. Tangkal ngencama nangis ibas pusuku. Tangkal ngencama sayang ibas pusuku. Kam jadi ingatanku, tumbuhi pasti pingku. Tuh lalapku terbayang-bayang jumpa kita dua nah. Mama nangis, kedah hatiku kena. Ku sayangi